nga ngedai kong lari hun lalu na kebalang sora haka keteng kejong Jisu Kris nga ai kublai bat nga priang sungpha ya phi baro kemat kebanga kwa banyasam chepi galong kamut ayu 7-day Adventist haus nem kat pras pa andre pau hau Oktober shitarek officially ai keteng ya kene kebalang da kene keteng 7-day Adventist 7-day kemut kibangai bat kibasyong sengi hakasi kebahnyo kebalong kasabatan kejong ublay ubau turai Adventist kemut kibangai bat pengkriya ya kejungwan asien kejong Jisu Kris ki 7-day Adventist kingai ya kai kebalak kedau ha ke Bible bakasabatan keladon kebanengkong syua ben mi kajat ben diu na kesengkai u Abraham kebaar syua ben yo ya kishipa hukum lingba Moses kebalai syua ben mi kepop ha keperthai kerkum naga kitab Genesis kenong kebaar kerekod kebaar kebalai keongkum ni ti ha kabahnyau kesengi ublei ula pendap no yala kakam ya kaba ulala penlong bat haka bahnyau kesengi ula syong sengi na kakam kejong ubaro ya kaba ulala penlong bat ublei ula kerku ya kata kabahnyau kesengi bat ula pengetang khu ya ka naba hakane kesengi ula syong sengi na kakam kejong ubaro ya kaba ublei ulala penlong bat thau hakabai dai ba kajungwan asien Jisu Kris ka Bible ko ongkum ni kat kum nekang Thessaloni kenong kebasau kedekot kebakat de berkatnyo ko ongkum ni na ba utrahi unwan hia na benang bat kajing disa da kaktian sawa u angel dong ba bat da katurai ublei bat da kita kibayap ha Kris kenyami patshua onda kumta mangi kibedang em ya kibala pensa ondrong no yang ngi lembat ki hakil o ya kabanya syam ya utrai hakasun benang tekum ta nginya long junom lembat utrai tu ai ba ublei un kurku ya philang baro na kabenta kaburam jong blei